Kuri iki cyumweru tariki ya 15 Werurwe 2026 ubw'isi yari yugarijwe n'ibibazo bitandukanye bikomeye. Kinshasa ho hari ibyishimo bikomeye bishingiye ku nzozi zidashoboka. Julien Paluku, umwe mu bategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bazwiho kugira amagambo menshi kurusha ibikorwa, yicaye yandika icyo yise Tribune 007 muri inyandiko ye ndende yuzuyemo kwishongora n'ibinyoma byambaye ubusa. Yizizaga ibihano bishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu kigo gishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga OFAC byafatiye u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda RDF. Paluku yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yanditse agaragaza ibihano nk'intsinzi ikomeye kuri Leta ya Kinshasa. Yavuze ko byanze bikunze ibihano bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku rwego rw'umutekano. Ashimangira ko ibihano byibasiye abayobozi bakomeye barimo General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, hakaba General ucyuye igihe James Kabarebe n'umujenerali de Brigade Stanislas Gashugi. Paluku akaba atagarukiyeho kuko yageze naho yemeza ko ibigo by'imari bifitanye isano n'igisirikare cy'u Rwanda nka Zigama CSS na Horizon Group bigiye guhagarikwa no gufungirwa amayira yose y'ubucuruzi mpuzamahanga. Kuri Julien Paluku ibi byari nko kurota abona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibaye igihugu cy'igihangange binyuze mu kwicara igategereza ko amahanga asenya u Rwanda. Gusa ntigeze amenya ko aza kuza ari mu nzu igurumana umuriro yiteje y'ubwayo. Amagambo ye ntiyamaze kabiri imbere yuko ahabwa igisubizo gikwiriye cyuje ubuhanga, isesengura ryimbitse n'agasuzuguro kavanze no kumukwena cyatanzwe na Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu magambo make ariko akubisa hashashe. Yamweretse ko ibyo bihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iririmbaho intsinzi ari nko guha umurwayi wa kanseri ikinini cya paracetamol wibwira ko kimukiza. Muri iyi nkuru turi gusesengura mu buryo bwimbitse ibinyoma bya Julien Paluku twishingikirije ku kuri kwambaye ubusa kwashyizwe ahagaragara na Minisitiri Olivier Nduhungirehe. Mu gutangira inkuru reka duhere ku busa bw'ibirego bya Paluku no kwibeshya ku mbaraga z'u Rwanda. Julien Paluku mu nyandiko ye yise Tribune 007 yagerageje kumvikanisha ko igisirikare cy'u Rwanda RDF n'ubukungu bwacyo bigiye gusenywa n'ibihano bya Amerika. Aririmba ko akato n'igitutu bigiye gutuma u Rwanda ruva ku izima, ahibagiwe amateka y'u Rwanda n'imiterere y'Abanyarwanda. Ku byerekeye ubuyobozi bw'igisirikare n'abayobozi bavuzweho ibihano, Paluku yashyize mu majwi amazina y'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda harimo General Mubaraka Muganga, Retired General James Kabarebe na Brigadier General Stanislas Gashugi, nk'aho kubafatira ibihano byo kutagira imikoranire mu by'imari na Amerika no kuva kudakoresha amadolari cyangwa amakarita ya banke biza kubuza igisirikare cy'u Rwanda gukomeza kubaka ubushobozi bwacyo no kurinda ubusugire bw'igihugu. Igisirikare cy'u Rwanda ntabwo cyubakiye ku madolari ya Amerika cyangwa kwizerwa n'amahanga, cyubakiye ku bumenyi, discipline, ubwitange n'ukuri kw'Abanyarwanda bigiramo no gushaka kwigira. RDF ntabwo ari inyeshyamba zirwanira amaromoko nk'iza FARDC zizwiho gukwira imishwaro iyo zibonye umwanzi. RDF n'urwego rwubatswe mu maraso n'ubwitange bw'Abanyarwanda. Ku byerekeye Zigama CSS na Horizon Group, kuvuga ko Zigama CSS banke y'abasirikare n'abapolisi ndetse n'abandi bari mu nzego z'umutekano igiye guhirima kuko itemerewe gukoresha uburyo bwa Swift cyangwa amadolari no kutamenya uburyo iyi banke yubatswe n'impamvu yashyizweho. Zigama CSS ikora ahanini mu gufasha abanyamuryango bayo mu gihugu imbere, kuzamura imibereho yabo no kubaka ibikorwa by'iterambere mu Rwanda. Imikorere yayo ntishingiye ku kubika imari i New York cyangwa i Washington DC. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu aho abasirikare babo batazi n'ibara ry'inote y'umushahara wabo kuko urirwa cyangwa uribwa n'abayobozi babo hejuru mbere y'uko ubageraho. Ntikwiye kwigisha u Rwanda uburyo bwo gucunga imibereho y'abasirikare.
noneho ku byerekeye isura y'u Rwanda mu butumwa bw'amahoro, Paruku yibeshya cyane iyo avuga ko isura y'u Rwanda mu kugarura amahoro nko muri Centrafrica cyangwa muri Mozambique igiye kwangirika kuko bitakibakingira kunengo. U Rwanda nirutabara abandi rubikoreye gushaka amanota ku muryango mpuzamahanga cyangwa ngo rushingire ku mpuhwe za Amerika. U Rwanda rwohereza ingabo aho rukenewe bitewe n'amasezerano rwagiranye n'ibyo bihugu cyangwa binyuze mu muryango w'abibumbye kubera ubushobozi n'ubunyamwuga bwarwo byizewe n'abo rukura mu kaga. Ubunyamwuga bw'ingabo z'u Rwanda ntibukurwaho na tweets za ba Paruku. Ukuri kumena amatwi kwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe. Igihe Julie Paruku yari mu bicu yishimira ibihano bya Amerika yibwira ko bivuze iherezo ry'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yafashe umwanya muto cyane amushyira mu kuri. Igisubizo cye nicyo mutima w'iyi nkuru kuko cyahise cyambura ubusa ubutegetsi bwa Kinshasa bwihishe inyuma y'amahanga mu gihe bwananiwe kuyobora igihugu cyabo. Amagambo ya Nduhungirehe yasomekaga gutya mu isesengura: noneho urakoze rwose kubera ibihano Amerika yafatiye u Rwanda ruri hakurya aha. Biragaragara neza ko ibibazo byose bijyanye na ruswa yabaye akarande muri Kongo, isahurwa ry'umutungo w'amabuye y'agaciro muri Katanga n'Lualaba rikorwa n'umuryango wa Tshisekedi, imitwe yitwaje intwaro 250 yigaruriye igihugu uburasirazuba n'iburengerazuba, igisirikare kidashoboye kandi cyamunzwe na ruswa, kubura kw'imihanda n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze, kubura kw'inzego z'ubuyobozi zikora neza, imvugo z'urwango ndetse n'itotezwa rikorerwa abakongomani b'abatutsi. Ibi byose bigiye gukemuka mu buryo bw'igitangaza nk'amaji. Ubu buryo bwo kuvuga mu mvugo ijimije bwagaragaje ubucucu bw'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dusesengure buri ngingo Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje kuko niyo shusho nyayo y'impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kuzimu. Ibihano by'u Rwanda bitazigira bikemura n'umunsi n'umwe. Ikintu cya mbere, ruswa yabaye karande mu nzego zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo ntisenywa n'u Rwanda, isenywa n'abayobozi bayo bavuka mu gitondo bagatekereza icyo bari bwibe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruswa ntabwo ari icyaha, niwo muco, niwo murongo w'igihugu, niyo systeme ikora. Kuva ku mupolisi wo ku muhanda kugeza kuri minisitiri cyangwa generali w'inyenyeri enye mu biro bye i Kinshasa, buri kintu cyose gisaba kwishyura cyangwa gutanga bitugukwaha. Julie Paruku bwe mu byo ashinzwe azi neza ko igihugu cyabo kidashobora gukora isoko rya leta cyangwa umushinga n'umwe badatwaye hejuru ya 50% y'ingengo y'imari ngo bishyire mu mufuka. None se ibihano Amerika yafatiye General Kabarebe i Kigali bizabuza abaminisitiri b'i Kinshasa kwiba imisoro y'abaturage baho? Iki ni ikibazo Paruku atigeze asubiza. Icya kabiri, isahurwa ry'umutungo n'umuryango wa Tshisekedi. Nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabivuze, intara ya Katanga na Lualaba nizo zikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo na Koruta, inganda zikora amamodoka y'amashanyarazi ku isi yose ziba zikeneye. Ariko se ubu butunzi bujya he? Ese bujya mu kubakira abanyekongo amashuri? Oya, ubutunzi bwashimuswe n'umuryango wa Perezida Felix Tshisekedi n'abambari be ba hafi. Umuryango w'umukuru w'igihugu wihariye amasoko manini, usinyana amasezerano yarwihishwa n'amasosiyete y'abanyamahanga bagasahura Kongo uko bishakiye, bakuzuza imifuka yabo bwite i Burayi n'ahandi. Abaturage ba Katanga na Lualaba biciye isazi mu jisho. Ese ibihano byafatiwe u Rwanda nibyo bizabuza umuryango wa Tshisekedi gukomeza kwigwizaho imitungo n'amabuye y'agaciro by'abanyekongo? Kwitwaza u Rwanda ni urwitwazo rwo guhisha ubu bujura bwambukiranya imipaka bukorwa na leta ya Kinshasa ubwayo. Icya gatatu ni imitwe yitwaje intwaro 250 igenga igihugu. Julie Paruku n'abandi nkawe baririmba M23 gusa bumvikanisha ko ikibazo cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari u Rwanda rufasha M23. Ibirego u Rwanda rwakomeje guhakana rugaragaza ko ari ikibazo cy'abakongomani ubwabo. Ariko Minisitiri Nduhungirehe yamwibukije ikintu kiremereye cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo imitwe yitwaje intwaro irenga 250 izwi. Iyi mitwe ni itegeka amashyamba, igasoresha abaturage, igafata abagore ku ngufu, igasahura amabuye y'agaciro n'ibindi byinshi. Iburasirazuba
iburasirazuba kugeza iburengerazuba. Muri iyi mitwe harimo FDLR yiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ndetse harimo n'indi mitwe iremwa na leta ya Kongo ikayihata intwaro ikitwa Wazalendo. Aba bakaba barahawe inshingano zo kwica abaturage batagira ikirengera no kurwanya uruhande urwo ari rwo rwose Kinshasa idashaka. Leta ya Kongo yananiye kwambura intwari y'imitwe 250 ahubwo niyigaburira inayigenera intwaro kugira ngo ikomeze iteza akavuyo gahisha amakosa ya leta. Ese bya bihana Amerika yafatiye u Rwanda nibyo bizajya kwambura intwaro izo nyeshyamba zose zizerera amashyamba ya Kivu, Ituri na Maniema? Igisubizo ni oya. Ku bindi Olivier Nduhungirehe yavuzeho igisirikare cya FARDC gishaje, kidasobanutse kandi cyamunzwe na ruswa. Twabigarutseho hejuru ariko reka twongere tubigarukeho mu buryo burambuye. FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zanditse amateka nk'igisirikare cya mbere ku isi kidashobora kurinda na metero n'imwe y'igihugu cyayo, ahubwo FARDC ihinduka ikibazo kurusha umuti ku baturage. Yakagombye kurinda ruswa mu gisirikare cya Kongo nakataraboneka. Abasirikare barashonje, ntibagira imyenda ijyanye n'igihe, basahura ibyo abaturage, amakoti n'intwaro bahabwa barabigurisha, bakabigurisha ku nyeshyamba babwirwa ko bagiye kurwanya. Abajenerali babo ni abacuruzi b'amabuye y'agaciro. Intambara kuri bo ni business, ni imari ishyushye. Uruko batakaje intambara imbere ya M23 cyangwa abandi, byose babishyira ku Rwanda kugira ngo basabe izindi ngengo indi ngengo y'imari nini yo kwirira. Paruku yishimira ko u Rwanda rwafatiwe ibihano ku ntwaro, ntiyumva ko nubwo FARDC yagurirwa intwaro zingana n'izisi yose idashobora gutsinda urugamba na rumwe, kuko ikibazo atari ibikoresho, ikibazo n'ubushobozi buke bwo mu mutwe, kuyobora nabi, discipline nke no kutagira impamvu igaragara barwanira. Ku kindi Olivier Nduhungirehe yavuzeho n'imvugo z'urwango no gutoteza abakongomani b'abatutsi. Iyi niyo shingiro rya byose. Iyi niyo nkomoko nyayo y'umutwe wa M23 leta ya Kongo yirirwa iririmbaho yitwaza u Rwanda. Mu gihe Julien Paruku ateruye ikirahure cya rikeri hari kunywa ashima ofisi ya Amerika, yirengagije ko leta abarizwamo yiyemeje politike ya jenoside, yibasiye ubwoko bumwe bw'abakongomani aribo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi. Ibi babikora bitwaje indirimbo y'uko bari gushakisha abanzi b'igihugu cyangwa abanyarwanda binjiye mu gihugu cyabo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imvugo z'urwango zivugwa ku mugaragaro. Abategetsi bakuru, abagaba b'ingabo n'abaminisitiri bumvikana basaba abaturage babiyise abavuka gihugu b'umwimerere cyangwa ba vrai congolais, abakongomani ba nyabo, gufata imihoro bakica abaturanyi babo b'abatutsi, bakabatwikira amazu, bagasahura inka zabo, bose babita abanzi. Ubu bwicanyi n'itotezwa ribabaje, isura y'ivangura rikabije ritagira isoni, ryibaza ngo harya kuba umututsi muri Kongo icyaha niki. Ibi byatumye abasirikare n'abaturage bihuza muri M23 kugira ngo birwaneho, barinde imiryango yabo. Bari batangiye gutwikirwa no kubagwa nk'amatungo. M23 ntabwo ari igikoresho cy'u Rwanda. M23 ni igisubizo ku mwaku, iterabwoba n'imvugo z'urwango leta ya Kongo yayobotse nk'igisubizo cya politike yayo ihenebereye. Ese Paruku atekereza ko ibihano ku Rwanda bizatuma abatutsi ba Kongo bemera kubagwa nk'intama nta kwirwanaho? Ikindi Olivier Nduhungirehe yavuze ni uko imihanda n'inzego z'imiyoborere zikora. Ni igisebo kuba leta imaze imyaka irenga 60 ibonye ubwigenge, igihugu cya kabiri mu bunini muri Afurika, igihugu gifite ubutunzi bwakagombye kugaburira uyu mugabane wose, kidafite umuhanda wa kaburimbo uhuza umurwa mukuru wacyo Kinshasa n'indi mijyi minini yacyo. Paruku n'abagenzi be iyo bashaka kuva mu ntara imwe bajya mu yindi mu gihugu cyabo, batega indege kuko nta mihanda ibaho. Inzego z'ubuyobozi ntizikora, ntizigira na mudasobwa cyangwa umuriro w'amashanyarazi uretse mu duce dutoya dutuwe n'abakire b'abanyamahanga. Ese ibihano Amerika yafatiye Kigali niyo mbarutso izatuma imihanda ya kaburimbo inyuramo izuba rya Kiberinka, Ivigoma, Igisangani yiyubaka ubwayo nk'amaji?
Ibi byose Nduhungirehe yabyerekanye yerekana isura ya leta isebya nayo yisebya. Noneho reka tujye ku isomo leta ya Kinshasa ikwiye kwiga nubwo itazigera inaryiga. Ibi byose twasesenguye bitwereka ko leta y'u Rwanda izi neza ikikora kandi idatewe ubwoba n'ibihano cyangwa amagambo y'abayobozi bateshutse ku nshingano. Minisitiri Olivier Nduhungirehe mu kumara paruku agasuzuguro yagaragaje isura y'umudiho w'ibinyoma leta ya Kinshasa ibyinamo. Kubaka igihugu nibikorwa mu kwishimira ibyago byabaringa by'umuturanyi wawe. U Rwanda rwiyubatse ruvuye mu ivu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rudafite amabuye y'agaciro, rwambaye ubusa ndetse amahanga yose yarateranye igihugu ndetse ifatira ibihano byinshi ingabo za RPF zari zikiri nto. Ariko kubera ubuyobozi bwiza bureba kure, kubaka inzego zikora neza no gushyira umuturage ku isonga, u Rwanda rwahindutse intare yo mu karere rudakeneye gukoma yombi ku bindi bihugu cyangwa gutega ibiganza buri munsi kugira ngo rubone uko ruyobora abanyarwanda. Julien Paluku akwiye kumenya ko nubwo babohera u Rwanda mu kato k'ubukungu, niba binashoboka uko babyibwira, RDF ntizigera icika intege cyangwa ngo ibuze u Rwanda gukomeza kuba umutekano n'isoko y'iterambere. Iherezo ryo kwiyemera k'u Rwanda nk'uko yabise ntabwo bivuze iherezo ry'u Rwanda. U Rwanda rushobora gukomeza gukora nta madolari cyangwa amakarita ya visa y'abajenerali barwo, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo nta bushobozi ifite bwo kumara umunsi umwe hatari ruswa cyangwa iterabwoba ry'imitwe 250. Dusoza rero inyandiko ya Julien Paluku Tribune 007 n'inzozi y'umunyarwanda twakwita Ndabaga cyangwa Nyanjege wizera ko ikibazo cye kizakemurwa n'undi. Kwishimira ibihano bya Amerika ni nko kwishimira ibara ry'imikara ku muntu usa nabi ukamubwira ko byibuze agiye kugaragara nk'umukozi wakoze cyane. Byanze bikunze isura ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza imiyoborere mibi yabo ntishobora kuzimanganwa no kwerekana ko u Rwanda rwagiriwe nabi n'amahanga. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yamushyize aho akwiriye kumubwira ko nta gitangaza na kimwe ibi bihano bizakorera Kongo igihe cyose abakongomani batarisubiraho ngo bamenye ko umwanzi wabo atari u Rwanda, ahubwo ko umwanzi wabo wa mbere ari ubuyobozi bwabo busahura ubukungu bwabo, bashoramo inzangano zishingiye ku moko, bwaretse inyeshyamba zikigarurira igihugu ndetse bukabiba uruswa mu nzego zose, bagakomeza kwibera mu bukorikori bw'amagambo ya X gusa n'inzozi z'ijoro. Bakebuke basange M23 izagera mu muryango wa Kinshasa mu gihe kitari kinini, kuko bahisemo gusinzira aho gukemura ikibazo n'imizi yacyo. Ukuri n'amateka byo bizakomeza kwigaragaza. U Rwanda ruzakomeza kuba urw'abanyarwanda rumenya ibyarwo, rwiyubake mu gihe Kongo izakomeza iririmbira intsinzi ku nzozi zidashoboka.